Hello everyone. Ma'am, I hojikta hogakta ngai ko. Pung mari helerme evening gi. So ngasi Sunday ne dubudi. Aduga aise Saturday ngarang khara theng si tumba thabak leibagi. Aduga ayukta ju thabak khara tawre hatare aduna khara theng do kre. So ngasi je blog amoina hapsarake ai hojik fresh up ka tawrugini aduga blog amoina hapsarake mutham thangula ge. So मैं breakfast की चा लोली चायम पामी so ngasi se blog ne so blog sida ngasi yaw ka doi se main oina next week ki planning ko aduga handak ki August ho dangai dena ko August ki planning with ai isa gi personal gi oina ai trading gi planning plus trade house ko ina so du gi planning khara tawdaba lei aduga ai market outlook tawgani ngasi Sunday oibnina coming week ki ai market outlook market ta kai kai lei kamain tawi planning ama hai tare ko next week ki oina adu su tawgani and keno oina khoi gi mastermind taw oina khoi nau pa wai ga ko mani soi su lai aduga moi ga kitang cafe gumba or something mall gumba da cha du bai shopping tawgada badi leite but just for kai ha tare kui re na thok ta ba dum khoi dum computer ma ang dum lei bani na mapan kitang thok ta su ya da mo ko aduga mastermind taw gi adugi plan su lei and horen khara thenga kan da imana ba khara lakpe ai gi all friends ko moi su ai da chak cha se hai gi ne ngasi weekend oi bisi la so adune main oi na ngasi gi plan se and then to pada hoi gi kai da ra main oi na gi trading plan ta ho se Saturday Sunday sida and hantaki man ki oi ba planning kai no har kan of just only 5 months left tham nga mo pha dre sa hi loi ga dawa so 2025 lo se ga dore so hana hona li sidagi hena kana hona ning mo pu na bo pa adugi planning adugi strategy do remind to jaba plus mahesh ka sultana do ne so breakfast se me cha ne cha tha ni ko adagi maggi gumbadi lai but chaning gre maggi gumbadi ko horen hala gon cha ge thing du theng abani na si gi so mathang tangula so mayam breakfast so loi re kai ke no ka cha re khoi da su hale ko mangara ge office halak tam so hawji oina si ai gi plan ama be ti bane si so office room da chang se khoi gi office room da ko na pa su lai na sida ai gi trade planning to ko ko da sida na nai na ra ge trade ki yeng da ko this is kind of the office space macha ma hai ta servan badi loidri da sida ma gi lai re sida ma gi lai re duga sina khoi gi english na work to ma hai ta ne te taw da ba khot da mayam ko so sida hoje taw doi se trading plan se han la ka da bo week ki trading plan ma gi update mayam news kai kai lai kamai taw ri chart kamai taw ri du gi ngamani aduga adu sila kanda makan da thu bagi do adugi da koi sum mastermind haidi koi koi sumaina dum thabak taw le ni ma pan thok phang de ko aduna weekend gum da mum thoe so thoi do pa thabak lai bi na te but just for mind refresh taw na ba adagi sum kai ha ta ano idea gum ba discuss taw na ba ha ta re ko adumana thu se na hainari adu so dum ha pa so ai haura de ko trade planning Bitcoin si mathau da wa horani athu bada ko hagi kitang budi kumi but ai gi target si lai re ai me am so high you do ko so that's it aduga topa yeng adaba se I'll check for gold gi tang yeng am ge goal se yam phajana senghlei ko je so aduna kharaga upside movement kitang kumaga upside movement ama hui nahan news lai du dagi phajana senghlei ai ta goals news se fundamental ne ko kai na har kan da magi technical gi sum lai re duga fundamental la ngarang nahan trump na koi gi kaino da x ta thagalak ki bo
ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯃꯊꯛ ꯀꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯁꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯕꯅꯦ ꯏꯟꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯕꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦ ꯅꯪꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯕꯅꯦ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯨ ꯑꯣꯜ ꯕꯨꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯦꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯑꯠꯆꯥ ꯇꯧꯔꯣ ꯅꯪ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯏꯟꯚꯣꯏꯁ ꯆꯪꯉꯛꯑꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤꯗ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯧꯔꯦ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩ 4-5 times all ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯅꯥꯗꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯗ ꯋꯔꯜ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤꯗꯨꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛ ꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯋꯤꯠ ꯇꯣꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯚꯦꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯠꯐꯨꯜ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯠ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯥꯒꯠꯆꯈꯤꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯕꯥꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯁꯨ ꯂꯦꯠꯁ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯦꯌꯔ ꯚꯦꯂꯨ ꯒꯦꯞꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯕꯥꯏ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯁꯣ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯂꯥꯏꯚ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯇꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯚꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦल ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯟꯗꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯇ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 100Kꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯣ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯏꯚꯟꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯐꯧꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ $500,000 ꯐꯟꯗꯦꯠꯇ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯠꯁ ꯃꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯟꯗꯦꯠꯀꯤ प्लानꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦल ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯀꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯐꯟꯗꯦꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ 2-5% ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯏꯅꯐ ꯃꯟꯊꯂꯤꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯊꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯣ ꯗꯦꯠꯁ ꯏꯠ ꯁꯣ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯕꯨꯛꯁ ꯄꯥꯈꯤꯗꯕꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯕꯨꯛꯁꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯕꯨꯛꯁ ꯄꯥꯗꯕ ꯊꯥ 3-4 ꯐꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯔꯨꯝ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯨꯛꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯕꯨꯛꯁ 4-5 ꯕꯨꯛꯁ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ OTO ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯍꯧꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯣ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯕꯤగ్ プランꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯁ ꯋꯦꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯈꯥ ꯊꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ those who want to be in this career ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯖꯦꯅ꯭ꯌꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯦꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯎꯁ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯔ ꯃꯍꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ DM ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯣ ꯑꯩ ꯆꯥꯔꯠ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯕꯥꯏ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯁꯤ
So loisale planning tawuse ko so hantaki aigi future plan haitare ko future plan je kaino haragadi or hantak chahi gi yamin oba kitang tien ba goal sigi plan je aina haigiba aigi funded account je $500,000 bo pukhalakpa that's my aigi funded gi oina aduga personal account pairi so personal account je kaisam chawdri hojiki oina ko so personal account je upgrade piba and $500 की challenge ama I tawni na hai yu do du lepa na te ko ahan ma taw yu do I fail oi gare so as soon as possible I will started another $500 challenge $500 se up to $1 lakh bo pukhala ko ki challenge ni ko sima su do kini as soon as possible aduga kaino da sina trading ki plan lai re aduga ai gi oina di books 4 to 5 books pa ga da lai ri handa chahi gi oina and then kay hatare ese aigi kaino da aigi routine sida amung hena kaino taw ngamna ba na haibadi kay gino haraganda sigi journey se yamna tongan ba ma oibani na ko haidi da tawge na khalagi heta kudak da phangba na tamne ko step by step set pam dakar oiba so adune lai se and ai physically su kitang kaino tawge ai hanagi kwang na khot pa khara su lei bani na ai physically ko gym mak chat traga su ai home workout tam na ba dum sida hachi gi room je na bu lo bane ba na na lo bani na room hong tong jin taw da me am taw re so kitang kha dum upgrade taw ai ta so sigi hai han de ko le mi se tiny delhi da le ma single room le me dagi AC ga ha pangam de ba matam da di so au dagi next ta thang me am le re ado hojikse sida hojik akoi leise kitang city mana saket tani ado kaino se room do dum khara chaw lo se na la hore hai dare handaki aduga office room ama smai tham se it's kind of aigi before 3 to 4 5 years back ki aigi dream ama kame hai dare or goal ama kang so I'm very grateful that she kitang do sungam jare se ko aduga it's a very kay hatare ne kamai haisige akoigi journey do yamna smoothly lakhi de ko ups and down ko yamam thingnare aduna hojik lai je adune aduga funded ki da su or aigi trading gi si gi journey si da su adum exposure khara phangjaba ko international level da khara phangjaba hore aduga aigi kaino consistent oi gi si su adum it's in kay hatare magi si gi graph hatare trading gi da consistent or a graph so level amanda karai ko so I'm very grateful for that so similarly aduga trade house ki se trade house ki se main oina hojik sida yeng se ko koi sida lei se si se koi gi trade house community gi ne ado sigi sida ngarang na han su sumaina funded pass taw gi ba ko adum lei ba sida kai no hai tar ga di kai hai tar ma gi sida thagal me ha wins the more na mo the wins na yaw athoi ma ta ba hoi ado sida lei myam se dum moi gi kano funded pass taw ba or moi gi piaw lo thok pa gi adum sida ga lei myam se ba so adum khara di lai re hai tar but main oi ba kaino se akoi gi goal se kaino har ga di consistent matam kui na sang consistent oi ba ngam halak pa do adu ai gi su ma hes gi su goal ne ko trade house member sing se the funded pai ma am yaure piaw lo thok ma am yaure akoi podcast tor ta na ko ta na hall of fame gi daga thak ki ma am lo ba aduna ai gi oi ba and trade house ki oi ba manipur gi khatang gi ne ying pa kan da di goal se in just coming 2 to 3 years international level da consistent oi ba ko 50 trader puthok pa pa me international level da ko so 50 hai je arrive na te ko ama thok bo yang wanari ne aduna hana da gi su khara sida akoina khara sangkat chari hai ta ne ko aduna international level da doi por pa me and in future da akoi ga punna work to mi na ya ba and akoi gi planning me amam le Dubai da settle to gi adagi handak sai su Dubai chat kani akoi gi company registration gi lotion ba gi ko aduna lots of planning for future the work to mi na ba fund manage to gi ko gi and crypto gi mayamam le hai ta aduna as a community we na grow to mi na bu ni aduga internationally gisu akoi international habadi trade house not only for manipur de start of the tar gasu
international level da thoknaba na hojik se video namdana khotana magi website kari kara mayam ama tawribo ko so adugi oinadi kaino se koi sigi trade house ki backend hai tare ne koi gi video gi adagi editing gi na hojik sida video na mi se ma dum laire ai gi brother Servin ma su sida lai ni aina ko bun Delhi da ko matam khara sida punna work to min se grind to min se na aduga backend gi oina maga adagi koi gi brother Manishka mobani na pai bani aduna Manistagi adum ta se khara haidi kari plan lai kamai to gi ro ko so Manish nan khara share to ne trade house ki any future plan kamai lai so currently is the view currently ako is the work to me one of the core main offer we the coming soon ne hadu 3C offers because khoda da mani gana 2-3 years ma da moina trade house initially or khoda I want reach out to opposite the moreover just success management of bio the moi manung da mentor or just moi na tawbo ngam da thawak khara I want to tawbo because moi gi di moi specialties di as a professional trader moi gi knowledge share tawbo ngam basne moi ngam is right they want to do teach and help people me on the impact of ngam ba me want to help tawbo ngam ba da mainly the layer bane then when I came in the more the full focus to hale aduga remaining atopa semantic shits me am na back end stuff me am na ko hadi about marketing or sales or back end or because people fail but system don't have any and I have systems you know the before the money I have worked with a lot of people mainly internationally go US UK Seattle moi khatho to minar me see fields da right other experience I will other experience of puraga I have done many things with trade house aduga I want the adu to biyo na purak pane but my main goal was adi matam do da Manipur specifically in Manipur da mina forex trading ban baga ai goal je mayang ge chimanda Mahesh Ramani na thon ba se ko si am na tawning gi ba I want right a big accomplishment da tawning mo right but currently ki after 2-3 years 80 to 90% si gi tawning bagi fulfillment se low hai ta because akhoi ba ge wa na wo ta forex trading ban ba da khoi dai ming thole da mani ming thole ha ba ko so I gi accomplishment stage 1 ma cha mo shale and stage 2 is where me pagtag ta ga motion ba tawning da ba that's not our plan from the starting also right impact to ngam ba mo yi life ta changes me am ta ba koi contribution yaw ngam that's why see offers a launch ta na ko nai ne ba and not only that I have been working on many things because results ipung phang na phange ko ju results in the sense akoi gi result na cha da but mainly results of students I ta damni university dena ko every day people are getting funded people are getting payouts the macha their life a lot of things change to bang pa mindset impact to pa currently a mentor am su participate in top salary trade house right adu is there are a lot of results ko I pungai hai ma la mani ma am da dum screen je post or yung bio ko right there are people are dum post or yung dum swipe to okay people are getting a lot of good results ai ta re ko ai the spiritual side of success se kai no khangal la bani na ai the yam lazy method ni but moreover tawboding amale now the current plan of trade house we want to go internationally ai the akhoi da phangba kind of trade house education style lai da badi natte lai but chai thoga lai and it's not very easy to find this kind of education out there but akhoi gi packaging systems akhoi na same system akhoi na tawba SIP style ko systemized improvement style je yamna unique oina I khanjaba ko and adu tawnaba we are planning to launch few offers adunga si offers da kadawne matamda trade house community na as a community cohort based mayam je participate taminam ne and every day pung mapan ngairaga mapan jida damani ga khoi da thola ta pasin ngai do ne ba ada every day pung mapan ngai ba sidi guarantee khara wai da ko right adu tawdana ma khoi na si offers da kadawne matamda moreover personally connect tawraga Ramani and Mahesh ko bani personally connect tawra moi gi kind of personalized one-on-one type right ado cd beginner basis pudi oi right kitang experience na eba start to gangu gida scale to walai na not earn to na to not monetize to na to scale to walai na system ne ko na size right I know the ki da already mayam curriculum mayam do loi mak sem ma kha ga lo shan le right so that's my plan for now not only that akoi checklist ka hap na mu na ri checklist in the sense mi se tawi taw de right ada taw ma tam da if they kai mai hai ne
she part se tobalorian tick khotba tam everything tick tobaloi matam da we have gifts for them, we have surprises for them. Haidi nang si level se already ako understand tawang ngame ba nang si kay what to know. Then they will be able to put their input. Oh, yaman in may sige. So to be honest, lot of things ko kasi na kitang hydro may that's how I did because may hydro so kaya ni ako na published out tadi yung unfulfilled or na a lot of things are planning. Current plan di music scene. So stay tuned for that and hopefully Manipur dagi ako'y international level da somewhere top level the games eh sana bang ngam ganon na rin. So yeah, my thought. Okay, so that's our plan for trade house ko adune aduga kaya tare si mayam nga may se trading ida ko ero arrive na te ko matam mayam sangi adagi lots of kaya tare failure mayam am thengnaraki adagi obstacles hai tare na ai tapan mayam lai lak tam na te ta smoothly kar na te but last hour mi say our mindset and me versus me hai tare Perspective. habadi ai se continuously adum improve ko hen ba physically mentally aduga financially sida me versus me sida dum tai last trading hoigera company gi hoigera ko adugi sigi improvement lak se or stage sama kar se so mayam su hona view kana sai sagi tawriba business hoigera or any sagi tawjeriba simpham singda fazana hona mina si ko haidi adum Manipur dagi haujaraga su adum Manipur da loisan ban nattaba hai tare ko kitang exposure phangalakanda worldwide adagi internationally lakriya bamong in any field ko not only in trading marketing hoigera or kai hai tare art ki da hoigera any field business hoigera export import ki hoigera mayam leidana ko sidi mi gi field ni but last adi me versus me aduga learning lab taba adum continuously learning tawwa igi aingondagi hena khangba khanghai singdagi igi mentor singdagi learn tawbase sisu yam important oirame aduga kai hatare at the end of the day adum kai no se with good planning plan leitragadi yaroi sum kok ta khanba nataba ko aduna sidasu dum akoi su dum ithoi sineba hadi ngasi gi blog kamai namni ko ni adu myam ni ko so aduna it's a kind of systematic na ine chatpa ngamme basisina so that's all so loisale anamba si ki thabakti aduna yaragadi akoi se hojik mall gumba natragana cafe gumba da chatpe ai ko so adugi mu hapsara Dream building tawse. so dream building tawbagi hai tare hadi smile sum phamdu ni akoi si office ne ba adum 24 hour hai tare ko sangu sangagadi trading tawba meeting tawba everything we are doing from this room aduna weekend je ka thoe aduna thoga koi masen dream building tawba ko tawe so adugi mu hapsara ga mya Kep pangdale re mya ngasai gi kep kak pane Welcome to the Matrix. pungai mu phare kep ngai se ko auto oina phangbra yeng age adum ngasai phangam me cancel taw le re Welcome to Delhi, guys. Welcome Today- to capital of India. gari ma la yo hai ni ma hai The fellas. Maybe this one. Finally, traffic clear. so mayam matam kui na ha kan da phangni kep se ado atopa mapam am da sat kadam ne kui ra ni na ko imanam sala kadam lei ba ado gi khan nak pa ma do in sat ani so yeng ase kai 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 no tau ge ko traffic kai lai ngasi sunday Hey guys, aina Damani vlog se hijack tawre. I have taken over the vlog because usually I guess having a Sunday thokan da bare. Because Monday is what we usually go out. Monday is when off day thame. Sunday is na for research. Then num thawk taw no hai tai. Thawk taw han da bagi aina vlog se hijack tawre. But moreover num ka ni khange because we are going to do dream building khatorni and mainly try to reset for the week for self reset tawna hona doine but so that for week se howdang hai mina august se so that we can perform better so adamaina plan ne yeah so let's go so this is
exit मारते हैं यहाँ normal allowing मागी मन लौग्रे येंबदी आइगी लाखपनेबको मागी ओइना लौग्रे हजिकी येंबसीगी कंपनी को ये ऑटोमेटिक घूमता ही रहता है लेकिन नहीं सर ये आपका डाउन करेंगे ये ऑटोमेटिक 5 से 10 से टाइम आपको राउंड कर देना है 5 से 10 से ज़्यादा मत करिए क्योंकि आपको लास्ट में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा आप राउंड करते जाएंगे वो डैमेज हो जाएगा मैम मनुंग ती चिल्ले संडे ओइबगी खमरा अखोइजे कॉफी थके तौने मपान लोइन थोले सिदासु फंबम से फजन लेरमदे अदो माय वाच से येंगसिको आइगिदि येंगेना चंगबने मागी ओइने माजे हानसु येंगुरेबा सो सिने लेरेइसे सनाना साहब को सर साफम साहब तबम चार्जे अथुबि दामगा लैसी 그래 짜오 चाथोए Which one चाय याम चाबदि यादे कइनो हायरा युम हलगा पोक थोंग नि बुको इमानबम लाकनी बदुना याम चाबदि यादे हे चाथोए के फंगद्रे another day sang thongkalani hojik aduga tomthin lamani aduga kaino wali ko planning machang wali ko aduga yare so tang hapagi mem खर्चा बेंच नंग गई दियों थोड़े से पैसे मार Lima ba? खुद तक ले रहे ना तो Lima ka let's go मैम अखोय हले ngasi gi oina di ado ai manaba madu sulai ko ada ngasi weekend gi kanum chamina se ma su thengna da kui da ma su delhi lai ni ado ko ama kanna koi gi nang taubi do bedik tawraga kanna tawri hai tare sima tawri aduga loisalani and kano se topa planning ana maloire aduga si cha baloire kan da horen ahing da hai tare midnight ne na koi thang tong nuai ko hai di planning tong ko se aduga cha rau khar tong da wali and hayeng gi last oina hayeng gi ha di hayeng monday ni na ko and monday gi su aduga coming week gi su trip planning and then akoi fair house ki oina su open si da da ba mam lei ko akoi fair house ki member kharaga Mumbai the event yaw chatpagi planning tawri so adugi su aiga mahesh ka tawraga khanaga da ba masulai ko aduna ibani zoom call phamba yai so adune myam ado each and everything asai mo du su miyam chille ngasi weekend sunday oibnina ado pulap hapadi ngam but almost fairly happy aduga ngasi mo chatada phajana wari sare aduga watch ghari ma laire maniski ko so kaya tare adum mathang tawgadaba ngasi weekend gi oina di dum loisale si charaga aduga mathang da dum ai video phajana hapjarake and then kaya tare mayam su anything khangning ba or fair house yawning ba gi bu oigera or khangning ba leibo oigera comment drop tawgiro natragana ai gi Instagram page to description da hapjaramge aduda agonda reach out tawgiro and ai soidana mayam gi help tawjage so see you in my next vlog again aduga mayam hojik se mathang manau naina aigi study gi material oibe aba series ama trading gi thak ba horani ko so adu si yeng si so thank you so much everyone for supporting me and 25,000 subscriber yogdorabane thuna yawala se du da su give away ma lai gi ko mang na 20k gi taw gi ba du maina so let's go bye